กุมสังนิสมนิเลปทุมเฟบรุรีนิสมนิเลปัสสรีอันนี้เรนโบว์มิโซชแนลคลิร์ตูเลไงทัตุจงจงเตอินจาวาอินจูบายกันบุกเลเท่าอาเจ้านิมินละมากันจันจินทราคานรัสเซียและยูเครนอินโดนีนอากุมนี่นะกันจวงไกตาตียกันหันสวยคานคลิร์ตูตะจิงาเรทียมเหล่าเดวกันนมากุมขัดกันมังรัลตาอากุมนี่นะกุมบุลลัมกันเหล่าจวงไกตาคเวลมีเดียครั้งเตปอยน์อากุมนี่นาราบิจูกันรับไกจันตาในตีนอันพวงจารลมอันนี้เอ็งปนิสลาอินดาวจันจินทารัมปังอาเฮียนฮันลุดงัลร้อยไม่ละรัสเซียและยูเครนอินดาวนาเฮียนอาคอยรำเวเวปอเฮียนอินดาวนาตบฮีอันดูโตนินอาเซียตารัสเซียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินชวนยูเครนเฮียนอินรัมนาลำกงโฮยาอินเบียกนันในอาดูนิชวนเฮอินดาวนาฮีดิปโลมาติกเลเวลาจิงเฟลตูรินกันอินห้องรังอันตีนอาศัยชัวกาอินเดียมีเดียวิอันนิวสินรีพอร์ตอันเป็กดันชวนรัสเซียอินเฮตุชัวอันเซียมบอจุยเฮียนยูเครนประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกีชวนรัสเซียเฮียนอินดาวนาฮีตีโตปาดูตักตักันชวนอินเบียกนัลำกงหอยตูเฮียนคีฟจูกันอินไปรังอามาเซทิลพูดประคัดกันนายาdiplomatic solution kan jong dona nei chuan dokan pakhat kil hawa in biak na nei atul dona mase kan ram chunga bom tam tak sura missile rocket te kalu anirang chung hian in biak na dokan hi russia ne na kil dun chu thil fer lo tak ani dona moscow le kiev in biak na nei tura thutluk na kan siam ha hian russian sipai jong jong ta chu ukraine atang hian anin withdraw in nu dona ankal pui ri hi kan phuta tin kan ram chunga bom an thak thrin jong jong te po cholsan rivek turin kan bai sei boka chutiang thil chu russia hian ati ni chuan kiev chuan thutluk na siamin in biak na kalpui tur hian in paisa ang tluk kan ni to don ani ati president volodymyr zelensky hian ha soizel dan chuan diplomatic solution hi thil poi mo tak ania he bang cha tak mai russia le ukraine in kan ton mek hi chingfel tur hian in donam manga tharum thoa in beina hian omjia anai don lawa russian en kanin kar thalo taka bangsang takle cha tak mai om hi sutlang tur chuan rampani sarkara yo palai ten dokan pakhat kila in biak na kan nei hi atrulani ati mase moscow sipai te hi ukraine atanga in withdraw kan ram chunga bom an thak thin te hi an chol san lo ani ro chuan in biak na tur hian thutluk na kiev chuan asiam thailawang atibok nimin lama kan chan chin thara khan in dona in kum khat atin champha first anniversary a khan beijing in thuchua point som pani lai mai an siama kha proposal in remna aum thaina turatana an thuchua bozui khan french president emmanuel macron chuan chinese president xi jinping chu muturin tun thlathar lawm tur april khatira hian beijing hapan donani ti kanron report towa China in peace plan ati chua chung chang hi French mainilawin US le Ukraine thopa Russia ep2 ramsang ten an ngai van ber ta jingami ania hei baka hian Ukraine point he peace plan hi angai van hlea first post chuan voin chun dar som pakhat vela report an pek dan chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan President Xi Jinping an China in remna aum thaina tana point som pani lai mai proposal hapon jar nuwa khan Chinese President Xi Jinping chu mai chana in biak pui atum donani ti apong jar veleta ani kan soita kangin in dona hian kum khat achung towa voin February ni somhile pasari hi ni jathum samruk le pakualai mai Russia le Ukraine anin dona ani towa first post chuan hemichunga in dona wanganun na chan zat le liam tur zathi chiang takin engma chut thai anilowa chin chia felpo ani bok lawani antia he in dona wanga nunna chan zathi report ai nang lo nuaya chu wang chuan nunna chan zat diktak khi hriat thai anilowa mase chiang takalangero chu Ukraine ramchunga hian he in dona hian huam zau takin mipuita thi boi na chu athleng nge ani ti alangani antibok Russian President Vladimir Putin hian in remna aum thaina turin Kremlin chu ain hong rangani ti apun rol hian ama President Vladimir Putin vek hian nuclear arsenal ta chu nasha takin atipunga heng ralthum da khomna
abik takin nuclear anta khom na le man thai mai tura an toi khrem na huna te hian nuclear ral thuam tamjok dalu turin thupek a chua thunga hei hian khoi hmuna ma inrem na om hi atirin om lawa indona hlaom le lian jok khovel hian ama chonang ti hi hlaom tak ani toni anti thung hetiang hi khovel din mun ani wangin China chuan offer asiama point som panhi lai mai proposal apung zara he proposal hi Beijing chuan Russia le Ukraine hian anpom nge hatrulani antia indona hi abo ruak ti so san zelai chuan ti to pani theina turin ral thuam manga Ukraine tran puemo Russia fui porjonga chetemo hi kanthil ti tur anilawa khovel ram sang he indona inrol velo neutral peace broker te kan enroll atul tone anti China in peace proposal hatlang jar thu hi kanron soinol towa masa chipcher takin kanlalu chillawa Russia le Ukraine in dona hi me mi ania ti to plan hani thaina tur chuan amma saberatan ceasefire agreement an siamangaya chuin ka haina thuthlung chu rampani te hian khong takin han keng ko tur ania ceasefire agreement anai nuwa hian heng rampani two parties big chau ta hian mimal taka in biak na anai tur ania ramdang te inrol na hnuaya niloin neutral takin he in biak na hi rampani te tan chau ania neutral taka anin biak na kai hroi tu hnuaya ngai tu na film tak nen in dona manga boina chingfel lawa diplomatic level a an chin fel dan tur han ngai tu hi ahun to tak setani ti hi an point panni na ane a point pathum na chuan in dona mun reng renga hian tu main hlok na benefit an nei ngai lawa Ukraine mo Russia mo hi hein biak na an nei chung hian sipai te exercise le chetvel na jongsong top sanin frontline a ral thuam anthon lu jongsong te po anchol san ri vek turani antibok apalina chuan hein dona enroll veteran western ramsang sang tele Ukraine tranpui tu ral thuam le sumle pai manga tranpui tu jongsong te pon an tranpui na an top san ri vek tur ania pangana chuan heng tranpui na chikrang trang Ukraine adon abik takin ral thuam manga tranpui na te hian Russia le Ukraine in kara borok chezok asiam thrina chu control lai thai ani thin lawa control lai thai lo khopa borok thalo om thai jongjong te ven himpui jok turin western ramsang sang tele neito trangrol pol te po kan phut bokani anti Beijing thuchua apoint rukna chuan all parties te Russia le Ukraine indona innam noi vele ral thum manga tranpui tu Russia tranpui tu mo Ukraine tranpui tu mo ta hian in Vietnam kalpui chung jong hian chetvel na le malak na thar engma an nei tur anilowa in Vietnam an nei theina turani chuan engang kong poni sela chu kong chu rang taka anzo thoi theina turin Russia le Ukraine nena hian tranpui na petolowin chu in Vietnam chu awm thainan harang thayang perin anzon pui thoi turani antibok apoint sarina chuan Ukraine crisis chungchanga hian a solution a chin felna kanjong donani chuan rampani te ral thum manga tranpui na hian omzia anei lowa dialogue in Vietnam annei atrula chu inram na lam hoi hani turani antibok a point number period na hi khovelin angai ventak chu ania Russia le Ukraine hian in Vietnam dokan an kil howa inram na thuthlung peace agreement han sign theina tur hian China chuan both party rampani te tan hian constructive role ha play dona heng rampani te hian in dona top sana in rem na anei theina tur hian rampani te tana an chan thatna tur ve ngai tu chungin he in Vietnam tura hian in role kantum dona ni anti na ani deu barome Mashe China hian constructive role han play dan tur hi detail takin han puang jar lawa engtiang takin nge Russia tan hian chan thatna anianga Ukraine tan hian chan thatna ani bokang ti chu puan jar chian engma anei lo thung ani heiwang hian European Union ram khroi tu le anar kai tu ta jingami French President Emmanuel Macron chuan Chinese President Xi Jinping rom manate uluk joka soipui turin Beijing khopui hapandona hebaka hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky point China in Vietnam kalpui tura rommanna anei dan le he constructive role tia ansoi rampani tetana trangkai jok le thajok ve tura malakna anei tur thu apon hi engang tak nge ni ti khriat chian tumin Ukrainian President Volodymyr Zelensky point Chinese President Xi Jinping hi biak atumani ti apongjar vele tabok ane
Beijing in he proposal hantlang zarjinga hian Russia le Ukraine hian foreign interference engma aomzui tur hanilowa in buktok lo takmaya western trangrol polten Russia la ka hrek na an kalpui mek po hi anti top turani ti hi anthil phut jingami anibok Beijing hian proposal antlang zar thupuya hian Russia mo Ukraine mo hi thupuya an manglawa khovela ram zongjong te all countries te hian anram chunga theu andu dananga rural tur hian diknale zaomna anei thewa Beijing chuan chu rampani tatan hian tundin puile kantum donani antibok point number somna chuan biological ral thuam te chemical ral thuam te le nuclear ral thuam manga indona hi chuak mai thai ani to wangin chung development zongjong chu ti top vek kandu boka ti chuan Russia hian thlop tu ramsang aneya chutiang bok chuan Ukraine hian thlop tu le tranpui tu ramsang anei boka heng ramsang athop tu te zongjong le hein dona in nam noina nei zongjong te hian rampan hi ten ral thuam mamona anei sang tel tiala chung ral thuam an develop na turatan chuan engramma in rol tolo turin kan du ni antibok hetilai hian khovel media lian zongjong ten report anpek dan chuan Russia chuan US ti dan dungzui tawin malakna anei meka US chuan sipai thachakna lama te development lampanga tele sumle Biden hunate in sumdon ton na konga te in poton na thazok nei turin quadrilateral alliance adina chu kan hret thiam dan tur chuan rampali trangrol tila adik berome US kai khroinan hoya quad alliance te hi India US Japan le Australia te ania Russia hian hetiang deuh chia hian quadrilateral alliance din tum hian malakna anei chomeka ramsang te atlo kolmek boka Russia kai khroinan hoya quad alliance member ne tura andrin tachu Iran Turkey Belarus le Syria tachu chiangsa toa ngai ania tichuan hengram pathum te hui khoma kai khroi tu turber chu Russia hi anita ani analyst and report anpek dan chuan hengram jinga hian Turkey hi NATO military alliance member ram hania Ukraine dona in epna saber tachu NATO le Russia ania chuti lai chuan an eblian ber Russia thurol puya quadrilateral alliance din tura malakna anei meka Turkey sarkar chuan NATO charter le anin ngana ta chu bochiain NATO dodal zongin Russia athopta angaya chuwang chuan NATO military alliance satang hian Turkey hi pet chua ani mai thayani antibok khovel sarkar sang international politics Ukraine indona hian angong boi hlea indor ngai lo te anin dorin anin kalpota so maya engthil nge thlengzel don ti chu lo thir zel phot maila tuna chuan battleground lam lo hoi vele thungila Russia in hetianga quadrilateral alliance din tuma Belarus nen po thohona thazok nei tura in bot saina akalpui mek lain Belarusian capital ankhopui ber Minsk bulloka Russian military surveillance aircraft chu ka thak ania achhevek niin report ania Al Jazeera chuan voin February nisom nile pasari hian report anpek dan chuan Russia en thak na thona timaila surveillance aircraft hi Belarusian capital Minsk Machulistri airbase satangin athok chok tranchau tia drone mangin beina atok juinghala he airbase satanga naivai taka hian he drone hian akap tha achena sa hlenin han report bok Poland news agency Belsat news channel in report anpek dan chuan Nimin Shandaya Khan Hethil hi athenga Russian surveillance aircraft hi A-50 military surveillance aircraft ania Belarus sarkar dodal tule Belarus ramatranga inlak randu pol Belarusian anti-government organization BYPOL 10 anti aniti in han report bok mase Belarusian anti-government organization an leader Alexander Azarov chuan thuchu asiam danin Russian A-50 military surveillance aircraft ka thak anina hian innam noina kan nei lowa Belarus ram ven himna chu derthong takani ti hei hian atilanga he surveillance aircraft hi Ukraine ram chunga battleground na handin munte zirchiang turle Ukraine ral thuam ta chu engang chia in peinge hanni ti te enfiatura thok chuak ania mase chu tianga anram chunga he aircraft hian zirchian na hazuk nai chu
Ukraine hian an du bik lo wangin Belarus border crossing Ukrainian armed forces te chuan drone strike na in Russian F-50 military surveillance aircraft hi an ron kap tha nia an ngai thu an puangzar tel bok Al Jazeera chuan he aircraft hi siam that le thei to lo khopin drone in abei nu loka hian na takin apuak zui ngala mei al le mei khu tam tak aron chok zui ngala siam that le thei ani to lowa achedar vek ani tin an report ani Poland based Belsat News Channel in report an pek dan chuan Belarusian President Alexander Lukashenko hi Vladimir Putin a thanga awok meka chu aram mi puiten an hmutlang veka wangin dulo tu tam tak anoma Belarusian anti-government organization hi mi tam takin tunhaya anzom belboka he organization zom thartu ta jinga hian technology lama misang tak le thiamna sang tak nei te engemuzat anom boka chungmi ta chuan anti ani thaya Masan Khroitu Alexander Azarov-fan thuchu asiamang hian Russian F-50 military surveillance aircraft drone manga kap thatu hi Ukrainian armed force te anni chu thilrin omjok ani tin an report bok hetilai hian the Daily Digest chuan report unpack danin Russian infantry tank ple armor vehicle chikrang te chuan chiatna lian takmai hantok le ta Moscow sipai te hian frontline an position mun tam taka chiatna antoka bankara antom himna trangpoin chuawek ani boka building thenkhat station atana an mante po Ukrainian armed force te chuan lu chilin Moscow sipai tam tak tha ania tam tak antlan chebok ani tin an report ani hebaka hian report atanga alan zeldan chuan Russia chuan fear introducing machine anaya heng khol hlom tak mai hatlang zarsinga hian Russia thermobaric multiple rocket launcher system chu atel vea Herald thuam hi khovelin alam ha chon ngai lowa engin dona ama man alani ngai lo boka Ukraine ramchunga man ani dona ni tia Moscow in atlang zar nu loka heng Moscow ral thum hlom ta hi Ukraine choblu lok anlo ni to ani mai thaya Eastern Ukraine frontline indona hmuna Ukraine sepaitan Russian sepaite chuaka anor tomek na hmuna hian Russian thermobaric multiple rocket launcher system hi ka chiat vek ani Al Jazeera chuan report unpack danin Southeastern Ukraine le Eastern Ukraine indona hian Ukraine sipaita chuan tlem in mason na anei khreta tuna inkana le indona achhuana satna munta chu Bakhmut khopui le achevela hian ania ama khan Bakhmut khopui hol chok vek khopian Russian sipaita chu anom toa mase tuna mepakan muang hian Bakhmut khopui chevela azad ve aya zawma chu Ukrainian armed force ten anluale toa Russian sipaita hi helai muna hian an hnungtol ani tin Vuledar town po Wagner Missionaries Group Houten kan control na hnuaya kan da to ni tin an puangzara chuti rual chuan Kremlin chuan Vuledar town hi lathai mai din hmuna kan ding to ni tin an puangzar ve boka mase voin lama an din hmuna tanga halan dan chuan Vuledar town zat ve aya thui ma hian Wagner Missionaries Group ta hi push back ania Vuledar town holvela hian thui tak Ukrainian armed force ta chuan an nor tola Ukrainian armed force ta hian an control area chu an zau ta jok ani tin Al Jazeera chuan an report ani ti chuan Kharkiv region chunga hian mun then khata Russian sipaita le Ukraine sipaita in beina chu voin hian atheng mek boka Russian sipaita hian advance sa anlo lu na tranga hlavak lo Kharkiv khopui hnai lampanga missile le rocket te anron kabluta heng te hian chiat na lian tham chu thlen lo masela indona tenau deu jok achok meka mase Russian sipaita hian na joka anron nurani chuan Kharkiv region hian indona lian jok chok le mai thai din huna anding mek bok ani ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thlir tu jong te kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan loinen kol thraula Rainbow Mizo channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia